ko no maîtrise hande sana te nder culture leñol hara woni e ley maggo sana te nder diina leñol andi leñol fof ko diina mum sana te nder diina leñol hara woni e ley mabbe ha abadan sa wala te nder culture mabbe hara woni e ley mabbe abadan andi hari ko culture nen fulbe woni déterminant e nder afrique hari bo be no fala rindude yani wongo goddo posé wolo o sérieux wolo o gonga darantodo gonga laabal di comprendre no hari mo yiwɗo afrique fop no fala rindude labede joni noon hande ɓe gani waytude ɗum joni hande ɓale wi ngin no kaniri no fop haɓɓirata ko ɓe kanira no sadi ke ɓe ƴetti kanaru maɓɓe ngu sadi ke aya sekko ɓale wi harno jutiri ñasi ka bareru joni ɓe wati ɗum ɗum komi style no ɓale wi ngi sonkirta no waɗa bruit ayi ndiɓɓade ɓale wi ngi wool hara ngi sonka way tu vois no on style ɗon ɓe gani hande ɗum jeunesse tellement que ayi pullo normalement waɗɗo doyi nde wool hara mo sonka hara mo nandintinno quoi en fait tu vois joni baadi maɓɓe ni comportement maɓɓe on aadaji maɓɓe ni ɓe gawi impose ude wasi tawi ko le mode ko noon dowa wayede quoi sa wawa noon hara moƴƴa ayi ko ɗum ayi ɗo fulɓe hande no mantora min ko miye mani ko janɗiɗi min ko miye sosogo janɗiɗi min go hina o affaire pullo yagal mon goy affaire comportement wo mo ɗahatu koy non andi min lammari gorejo sosojo ɓay mo hari men wonno ka lycée hari meɗen marno kadi gorojo e pullo mais on gorejo amen pullo serge makko ɗen ɓen ɓe ɓutti maintenant oya nande woyande hari mo ele agité oya gorejo amen sosojo inni o mi yiɗamo min ni fi on onni ainne ko sosojo e pourtant kanko ko sosojo goyi mais o yiɗano oya no agirta non o yiɗano ɗum donc ande en culture men on et puis nandi ko goɗɗo teddinirema respectirema ko différence on hay ero voilà c'est différent sa hawri portojo a hollimo anke ko a différent a respectino wawɗa non o teddinde sa ɓornike coñcima traditionnel si portojo hen kema tum o teddinde kono sa falama tinnade portojo o respectatama par ce que teddugal ala hay ɗum hay goto valorisata goɗɗo nandintinotoɗo e mum par ce que en fait ɗum ko spirituellement ko attaque tu comprends spirituellement ko attaque par ce que ça veut dire que neɗɗo haray mo falama wujjude identité ma o andi neɗɗo fof ko noone no wayi noon ko ɗum woni identité ma o mais si goɗɗo ari fuɗɗike nandintinnade no wolirta no nandintinno no memminorta no style ma o c'est à dire ko wujjete woni hay musicien jo ɗo pardon an ko a musicien jo style ma façon no yimirta no moji no waɗirta no goɗɗo ari fuɗɗike copiude ɗum andi hara woni contre ma kan iɗa wawi mo porte ay plainte bah voilà donc ça veut dire que c'est ça c'est awaɗa kadi c'est la même chose ɗum ɗon noon ko très profond minuma hay virus kono fonctionnirta virus koyo nandintinno e organisme faala envahisude on tu comprends ɗum nandintinotoɗo goɗɗo si o ari e ma tawi an istino wolirta no comportera no o copiyete o haɓɓito o développe kan kadi la même chose o waɗa wasi on reeno sifa on fof yimɓe wondete ɓen ko yimɓe marɓe identité maɓɓe hara ɓe ara ɓen an ko ni wowɗa ok min noyi nanon min hino non mi wayi ko ni ɓeɗon c'est des bons en fait hay sa a woole haala maɓɓe kan hay sida milieu maɓɓe yoɓe andu an o vous êtes différente exactement ɓe andi ɗum kamɓe tigi wola ɗum sa waɗi ɗo sa wonde maɓɓe moi je me souviens kam mi waɗano lycée min yewtiti so ɓe yi min yewda e jiwo ma meɗen yewta message ma téléphone ɓen nayi koto an kadi to cité dans ça fiyon no par ce que ɓe andira pullo ngal bareyagal voilà tu vois ça yawa tippo ɓe andira ɗum an tigi sa wonde maɓɓe a waɗi pijigoto ɓen nayi an ko a pullo ka an kadi a waɗay ɗum ɗo ko fiyon no par ce que pullo andiraka ɗum mais probléme o gonto woni complexe on ɓe naadike hakkille o nouvelle génération ɗo wondema pullo ko complexe gorko pullo wona romantique debbo pullo koko moƴo joni mo ben woni complexe à un point que jama on haɓɓiti ko ma nandintinoɓe maintenant fi donkingol ɗum ɗon ko etagol culture fulɓe ɓe o wurita par ce que sa ndaari ado 2015 ɗo hari ayiyata goɗɗon watti leppi fayda moi personnellement je me souviens mi anda ko debbo mbo actrice jo jombanoɗo o ɓorni leppi waɗi robe makko leppi
ɗum non déclenché kadi o ɓorna golle hari ɗum kadi majji fu mais depuis fuɗɗita ɗo joni alhamdulillah par ce que kala ka yayte ɗi conférence je ko nanta mum fof ko leppi wona wattede on côté ɗon